Pungbak rupej dang dona bro siapa palat kibawan bu jakam tas ngih ni hapok molong dap don WA sekarang sebentar ha Cầm cua đã mẹ chuột tay cắt khăn tay tay chuột chút lần này chúng tôi cắt chân buru tapi tal hane da ko en bir hadu taw nên tao hứng tê cắt tay cắt tao lau mau khát điệt tôi cắt khăn điệt rồi ring nhiều vậy ngap bông makan tolong dislike dang dontang hadu ang tu nadu nang ne sadu stage klik ampadon bro tak kering video aduh atau badan kita lagi program 4 don bro wero nanti ada kalan kebasyat mi kha pras don bro kalau war sih kalau war nah kalau bang dan bro Kenapa jadi di kantor? kena kalan kejat muatang woi beruruk babu 4 dam ini lah kejat tang woi rowan 4 dam ini 4 dan wat woi rowan ro ini jaka badan mau saya kini bahas program pek tang laju jaka tentu weh pungbak dang kalau coba palat ke jaka pek ini 4 dan bro tentang tuai sekarang sebentar bahabat hanya nestai pekine jaka malang dep dan berubah ta pengurit dang duna bro aduk ki jaka ki bah mak padang ro ndang duna bro bah molang dap mbok jaka bah kibun ki bawan khwaim tas ngi Idon he belum malah. dari jaka dang kelut jong Oh, ada kelut bak jaka. tah bah duna sisa pek aduk tai aduk kini jaka ro pek 4 don bro
Kababiang-obiang pungrit. Macam ni lancar ni 4 don wat duwe beruruk babuk jaka. Pungrit pet. Wat duwe 4 don ni.